mi ako dođemo na vlast, nećemo raditi, ponovo govorim, nećemo raditi razliku među ljudima, među građanima bivše općine Trogir. Jer ja i danas smatram Seget Marinu okrug, smatram zakonski nisu u podjeli, ali to je općina Trogir. I ne možemo sad dopustiti, ne možemo dopustiti da neko ima naknadu 0 kuna, a neko 60, jel? Koliko je sad propisano ovdje. Učinit ćemo sve da se ne stvara razlika, znači da ćemo prihvatiti ovo da se ne stvara za dosadašnje izgrađene objekte, da se ne stvara razlika između građana Segeta, građana Trogira, okruga i Marine. Međutim, isto tako u ovom zadanom roku ja pozivam sve ljude, doista pozivam sve ljude da naprave zahtjeve za legalizaciju, da naprave papire, da to sve skupa predaju, a mi ako dođemo tu di mislimo da trebamo doći, ja ponovo ispred moje liste obećavam da će građani Trogira imati isti status pri legalizaciji svojih objekata kao što imaju i općine Seget i Marine. Evo. Bravo.